mu bwiza twinjira mu bundi bwiza. Tunatoka kwa mema tukiingia kwa mema mengine. Reka nsabe evangelista dusomere. Cyane msi evangelista tusomere. Socrate. Ndugu Socrate. Ariko afatikanye n'undi umwe umva ari pasteri. Batana mwingine mmoja pastor wasaidiane. Socrate nasome igitabo cy'Abefeso gice cya mbere n'umurongo wa 16 kugeza ku 17. Asome waraka wa Paulo kwa Efeso mlango wake wa kwanza 16-17. Nyuma pastor ari busome Matayo ibice 7 n'umurongo wa 7 kugeza ku wa 8. Pastor ataweza kusoma Matayo sura yake ya 7. Ijambo turibuze kuganira Imana yambaye, neno ambalo tutakuja kulichangia Mungu ambalo amenipa, ni ijambo rivuga ngo kumenya gusaba. Neno ambalo linasema kujua kuomba. Kumenya gusaba. Kujua kuomba. Ndaza kubibasobanuriraho buke. Takuja kuwaelezea vizuri. Kumenya gusaba nicho tuza kuvuga. Kujua kuomba ndiyo taweza kuzungumzia. Ni gute ushobora gusaba? Jinsi gani unaweza ukamuomba? Ni gute baza basaba? Ni jinsi gani wanga wanaomba? Ibyo ngibyo turaza kubivugaho buke. Hayo tutakuja kuzungumza kidogo. Gadusomere rero. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 16. Some mu izina rya Yesu. Mbashimira Imana urudaca. Mbashimira Imana urudaca. Nkabasabira uko nsenze. Oni Paulo babwira Abefeso nkabasabira uko nsenze. Kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo. Kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo. Ari nayo data wa twese w'icubahiro. Ari nayo data wa twese w'icubahiro. Ibaho umwuka w'ubwenge. Ibyo bintu ndaza kubivuga ko ari bitatu. Ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Umwuka wo guhishurirwa bitume muyimenya. Amen. N'umwuka wo gutuma muyimenya. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Bintu byose by'Imana icyo mbikundira. Kila kitu cha Mungu kile napendea. Ta mechanism yindi ushobora gukoresha hatari mu mwuka. Hakuna njia nyingine unaweza ukatumia bila kuwa Roho Mtakatifu. Ni kuvuga ko ikintu cyose kishaka gukora ku Mana no kuri Yesu. Chochote kinachomgusa Mungu na Yesu. Kiwokoresha imbaraga n'ubuhanga bw'ibyo wize. Huwezi tumia nguvu na utaalamu wa kile ulichokisoma ngo bikunde pe. Eti iwezekane. Paulo yandikira Abefeso. Paulo akawaandikia Waefeso. Arababwira ngo icyo mbasabira akasema kile ambacho nawaombea asubuhi na mchana. Mbasabira senga. Na waombea nikisali. Ngo kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo. Ni ili Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ariyo data wa twese. Baba wetu wa utukufu. Kandi ngo wicubahiro. Ambaye ni wa utukufu. Ibaho umwuka w'ubwenge. Awape ninyi roho ya hekima. Ibaho umwuka wo guhishurirwa na kuweza kufunuliwa. Hanyuma ibaho umwuka wo gutuma muyimenya. Na katika kumjua yeye. Paulo yandikiye Korinto. Paulo akawaandikia tena wa Korinto. Bambere ngira mu bice cha mbere hore ku murongo wa 18 kumanura. Sura ya kwanza ukianzia mstari wa 18 hapo. Kuri 22 na 3. Kifikisha hapo 22-23. Yaravuze ngo kuko ubwenge bw'Imana. Akasema ya kuwa hekima ya Mungu ngo bwategetswe ko abisi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imeweza kuamriwa ya kuwa wa dunia wasipewe kumjua Mungu na hekima ya huku duniani. Ahubwo ngo Imana yishimiye gukirisha abayizera ubufu bw'ibibwirizo. Lakini Mungu akafurahia kuweza kuokoa nao muamini upumbavu. Ndetse uhereye haruguru yaravuze ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge. Na hapo juu akasema nitaweza kuyangamiza hekima ya walio na hekima. Bishaka kuvuga ikirere. Inamaanisha nini hiyo? Tushobora kumenya Imana kubera degree ufite. Uwezi ukamjua Mungu kwa sababu ya ile degree ambayo umeipata. Formula yo kumenya Imana, njia ya kuweza kumjua Mungu. Bwana sifiwe sana. Amen. Nukugomba kuba ufite umwuka w'ubwenge. Ni kwa kuwa uwe na roho ya hekima. Ukaba ufite umwuka na kuwa na roho. Bwana sifiwe sana. Amen. Wo guhishurirwa. Ya kufunuliwa. Hanyuma ukagira umwuka wo kuyimenya. Na baadaye unakuwa na roho ya kumjua. Umwuka ugufasha kumenya. Roho ambayo inakusaidia kujua zaidi. Abefeso bari mu ruvange cyane. Waefeso walikuwa kwenye kuchanganyikiwa sana. Wari umujyi wa business urimo amataifa abantu benshi. Na ilikuwa ni jiji la biashara ambayo ilikuwa inakaa watu wengi. Kandi usomye amateka ya Paulo na Abefeso. Na ukisoma historia za Paulo pia na Waefeso. Wari bantu bemeye vuba cyane bumvaga n'inyigisho Paulo yabwiriza. Ni mojawapo ya watu waliookoka mapema walikuwa wakisikiza injili ya Paulo. Kandi ahangaha dusomye. Na pahali hapa ambapo tumesema. Hapa. Paulo yabandikira gashaka kubihanangiriza cyane. Paulo aliwaandikia akitaka kuwasisitiza zaidi. Kubera ko muri Efeso hari ibintu byinshi cyane bituma bibarangaza. Kwa sababu katika jiji la Efeso kulikuwa na vitu nyingi ambazo zinawazubaisha. Hanyuma arababwira ngo nta kindi gishobora gutuma mumenya ibyo mudasanzwe muzi. Akawaambia hakuna njia nyingine ya kujua yale hamungejua. Nta kindi kintu gishobora gutuma mubasha gusaba ibyo mutaramenya. Hakuna kinachowasaidia kuomba yale ambayo hamjajua. Aravuga ngo icyo mbasabira. Akasema ninachowaombea mwuka w'ubwenge. Ni roho wa hekima. Mwuka wo guhishurirwa. Roho wa kufunuliwa. N'umwuka wo kumenya. Na roho wa kujua.
dusomera aho ngaho Matayo. Tusomee Mathayo mtakatifu. Matayo 7 rongo 7. Hahanda kera bavuga ngo ni igipande cy'abagore. Kwa anasema ni Bakuze vasi. Bibiri iravuze ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, hanyuma mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba, yego umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, yego nukomanga agakingurirwa. Amen. Kubitira Imana ambashi. Shangilia Mungu kwa makofi. Kumenya gusaba niryo jambo ngiye kuganira. Kujua kuomba ndilo neno tutakalo lichangia. Hari kibazo umuntu ashobora gutekereza ngo ese ubundi ni ngombwa gusaba. Kuna vile mtu anaweza akajiuliza, je, ni lazima kuomba? Ndetse hari nabaza bavuga ko ngo gusaba ngo ni umuco mubi. Na hata kuna wengine wanasema kuomba ni tabia mbaya. Oya, ntabwo ari umuco mubi. Si tabia mbaya. Ahubwo uha usaba ni ufite process mbi yo gusaba. Lakini yule ambaye anaomba either anatumia process mbaya ya kuomba. Abatuisi bose Walioko dunia wote, baba batunzi n'abakomeye kuri no se wakiwa matajiri na wale ambao ni wakubwa wa dunia hii, nta muntu numwe uragera mu rwego yumva ko adashobora gusaba undi muntu. Kuna mtu ambaye amefikia kiwango cha kuweza kusikia kuwa hawezi kumuomba mtu. Uhereye kuri ba president b'ibihugu zose, ukianzia kwa marais wa nchi zote, uhereye kuri Amerika hari kibuze ishobora gusaba abandi, ukianzia kwa Marekani kuna kile wanakosa wanaomba wengine. Mana n'umukozi w'umuhanga, Mungu ni mtaalam, yagiye duhereza ibintu presque majorité byose, ameenda akitupa karibu kila kitu chote, ariko iduhereza nka 80% babandi twita ngo nabatunzi, lakini akatupa 80%. Ariko igenda isigaza kantu mu muntu, lakini ikaenda ikibakisha kitu kwa mtu katazatuma yiyumva buri gihe ngo azumve ko yihagisha afite ibintu byose, ambayo haitamfanya ajivune kusikia kuwa na kila kitu. Mani gasiga kantu ko kuvuga ngo nubwo mfite ibihara kandi kantu nkeneye. Mungu anaacha la kusema ya kuwa hata kama nina haya lakini kuna mabaka. Kumenya gusaba, kujua kuomba, ni ubuhanga buva mu bwenge, ni utaalamu unaotoka kwenye akili, bukava mu guhishurirwa na kuweza kufunuliwa, hanyuma bukava mu bumenyi na kujua pia. Umuntu uzi gusaba, mtu ambaye anajua kuomba, umuntu ujije izo bintu ko ari bitatu, ni mtu ambaye amejaza hizo kanuni tatu. Hizi qualification ko ari zitatu, hizi qualifications zikiwa tatu, ukiwa nazo uzumenya daboro yuko hari chukeneye ugomba gusaba, unajua ya kuwa kuna ukosefu ambacho unafaa kuomba. Erega ubundi kudasaba, kutoomba ntabwo bisiguye ko ufite byose, haimaanishi ya kuwa una yote. Hari abandi batazi gusaba kubera ko batarahishurirwa ko hari icyo bakenya bagomba gusaba. Kuna wengine ambao hawajaomba kwa sababu hawajafunuliwa kuwa wana ukosefu. Umenya ko hari icyo ukeneye muri wewe, kujua ya kuwa kuna kile ambacho unakosa ndani yako. Mu ijambo ryo guhishurirwa ko hari icyo ubuze ugomba gusaba, inatokana na neno kufunuliwa ya kuwa utaomba sasa kile ambacho una. Dusaba Imana nukuberiki. Kwa nini tunamuomba Mungu? Nuko hari ibyo dukeneye buri gihe Imana igomba kutufanya. Ni kwa maana kuna yale ambayo tunahitaji ambayo Mungu tunamuomba atusaidie. Iyo umuntu asaba, mtu akiomba, hari inzira zibiri Imana ibicishamo. Kuna njia mbili ambazo Mungu atazipitisha. Iyo dusaba Imana, tukimuomba Mungu, ni ukuvuga ko icyambere dusaba Imana, kwanza tunamuomba Mungu, twarangiza alafu inzira ya kabiri Imana izibikoresha ni njia ya pili ambayo Mungu anaitumia ni Imana isibinyuza mu bantu yaremye. Mungu atapitisha kwa watu walioomba, kandi ishobora kubicisha no mu gikoni igisubizo kikaboneka. Anaweza hata akapitisha kwa mnyama lakini bora upate cyane rimwe na rimwe mvuga. Ndio maana mara nyingi mimi nikisema, kubabwira ngo ntugasuzugura undi muntu, ninasema usimdharau mtu. Undi ibihe isi ndigira nyirayo, dunia haina mwenyewe, keretse umugenga w'ibihe ari we Mana yayiremye. Angalau yule ambaye anatawala nyakati ambayo ni Mungu. Ushobora kuba wishimye none cyangwa utunze uyu munsi wa none. Unaweza ukawa umefurahi leo ama umeweza kuwa tajiri. Ushobora kuba umunyacyubahiro uyu munsi wa none. Unaweza ukawa mtu ambaye ni wa heshima kwa siku hii. Ariko bikaba mateka. Lakini kesho inakuwa ni historia. Icyo bita mateka, kile ambacho wanaita historia, kukubwira ko ibihe birimo ntabwo uzabiguma mu iteka. Nikukuambia nyakati ambazo unazikaa hutazikaa daima. Ushobora guhinduka swate ukaje nyuma yaho uri. Unaweza ikabadilika urudi nyuma ya pale ulipokuwa. Abari nyuma yao bakaje imbere yao. Wale ambao walikuwa nyuma wapite mbele yako. Ndio mambo mu buzima ntugacire hundi muntu iteka. Ndio maana kwa maisha usiweze kumhukumu mtu mwingine. Eti usikie kuwa huyo mtu hana manufaa. No, umuntu wese afite ikimana yamuremeye. Kila mtu ana kile Mungu amemuumbia. Kandi afite icyo agomba gukora kuri ino si ya rurema. Na lazima awe na kitu ambacho anafaa kukifanya duniani. Kusaba ni ngombwa. Kuomba ni vizuri. Ariko ingeso ni mbi. Lakini tabia ni mbaya. Ese kubera ko umuntu asaba? Kwa nini mtu anaomba? Nuko haba hari impamvu ituma umuntu asaba icyo ashaka gusaba. Ni kwa kuwa kuna sababu ya mtu kuomba kile ambacho anakiomba. Kandi gusaba si amafaranga gusa. Na kuomba si pesa pekee. Gusaba birimo ibintu byinshi ndashobora gusobanura. Imeweza kuzingira vitu nyingi ambazo hatuwezi kuelezea. Ariko muri kimwe cyo bisobanura. Lakini kwa moja ambacho
ambacho kinaelezea bivuga ko ari ibyifuzo umuntu aba afite muri we, ni mahitaji ambayo mtu anayo ndani mwake, yaburi ibisubizo, ambayo amekosa majibu kandi yananiwe kubigeraho, na amekosa kuyatimiza, hanyuma ibisubizo Imana ibishira mu bandi bantu, na majibu Mungu akayaweka kwa watu wengine. Niyo mpamvu rero undi muntu, ndio maana mtu mwingine ashobora kuba afite igisubizo cy'ikibazo wowe ufite, anaweza akawa na jibu la tatizo ambalo wewe unalo. Niyo mpamvu mu buzima iteka ryose, ndio maana maishani daima tugace ku muntu ngo wumve ko nta cyamaze, usipite kwa mtu na kusikia kuwa hana manufaa. Birashoboka kuyunguyu usuzugura buri munsi, inawezekana kuwa huyu unayemdharau siku ya leo, ya wifuze ejo, hayo unayoyataka kesho, ari w'Imana yabitsemo ibisubizo byawe. Yeye ndiye Mungu ameweka majibu yako. Paulo abwira Efeso, Paulo akawaandikia wa Efeso, arababwira ngo nicara mbasabira ubudasiba, akasema ninawaombea kila daima. Efeso harimo ibigirwamana byinshi cyane, huko wa Efeso kulikuwa na miungu mingi sana, hari abantu b'abanyabwenge bari barize, na kulikuwa na watu ambao ni wataalamu ambao wamesoma. Paulo yari umunyabwenge, kwa maana Paulo pia alikuwa ni mtu mtaalamu, amenya ko hari ibintu by'ingenzi, akajua ya kuwa kuna vitu za zamani abi Efeso badafite bagomba kumenya, ambazo watu wa Efeso wanafaa kujua. Erega gukenera ibyo dushaka, tunahitaji yale ambayo tunataka, aho bihuriye yuko nta bindi dufite, na hiyo haimbatani ya kuwa hatuna vingine. Hari ibyo dufite, kuna yale tunayo, ariko bikeneye ko tugira n'ibindi, lakini inahitaji tuwe na mengine pia. Mundazagura imodoka, tuananunua gari, agakenera na karibira, na nataka hata mafuta. Nuko ibyo dufite ntibihagije, yale ambayo tunayo haitoshi. Hari ibindi dukeneye kugira ngo bizunganire ibyo dufite. Kuna mengine ambayo tunahitaji ili aweze kuunga mkono yale ambayo tunayo. Nubwo ushobora kubifite bene wanyu hanze, hata kama una watu ngambo, nubwo ushobora kuvuka mu muryango w'abantu bakomeye, hata uwe umezaliwa kwenye jamii ambayo ni mashuhuri, abakomeye bose, lakini wote waliokuwa nabageze kubikomeye bose, na waliotambulika duniani himu, Imana yabicishije mu bandi bantu kugira ngo bagere aho bari. Mungu ameyapitisha kwa watu wengine ili wafikie pahali wamefika. Nagira ngo umenye ibyo ufite uyu munsi wa none, nataka ujue yale ambayo unayo siku ya leo, kuanzia kwa kazi ambayo unayo, ku mafaranga ufite, kuanzia kwa pesa, uhereye ku bintu byose ufite, kuanzia kwa kila kitu ambacho unacho. Ntabwo bihawe forever, hujapewa daima milele, ahubwo ni ndizo, bali Mungu amekukopa. Imana bayibikurekeye, Mungu amekuazimu ili aweze kuangalia vile utaweza kuzitumia. Nubyitwaramo nabi izabikwa kibihereza, ukitumia vibaya Mungu atachukua na kuwapea wenzio. Gusaba rero, kuomba sasa, nta muntu numwe utagomba gusaba. Hakuna mtu ambaye hafai kuomba. Ibintu bitatu ni ingenzi ku buzima bw'umukristo. Hizi vitu tatu ni za maana sana katika maisha ya Mkristo. Ni ibintu by'ingenzi ku buzima bw'umuntu wese. Ni vitu za dhamani kwa mtu yoyote yule. Umve ko umuntu wese afite needs zo gusaba. Usikia kwa kila mtu ana mahitaji ya kuweza kuomba. Nta muntu numwe urarenga urwego rwo gusaba. Hakuna mtu aliyepita kiwango cha kuomba wengine. Rero ubwenge, kwa hivyo hekima, no gushurirwa, na kufunuliwa, na kumenya, na kujua, ni ibintu bifasha abantu muri no rugenzi rwo kuja. Vitu zinazowasaidia watu katika safari ya kwenda mbinguni. Ntabwo zoroshe, si jambo rahisi. Ibirangaza abantu ni byinshi, yanayowazubaisha watu ni mengi. Bituma abantu badakora ivy'Imana ishaka ni byinshi, yanayowafanya watu wasifanye yale Mungu anayopenda. Ariko mureke dusaba Imana kugira ngo Imana ibashe kudufasha. Lakini wacha tumuombe Mungu ili aweze kutusaidia. Abantu benshi atazi gusaba. Kuna watu wengine ambao hawajui kuomba. Urashobora kubugiza imyaka myinshi usaba Imana kugira ngo igusubize ku cyo wifuza. Inawezekana edha kwa siku nyingi ukimwomba Mungu akujibu kwa yale matatizo unayo. Ariko mu gutangazwa yuko Imana idasubiza ibyo uyisaba. Lakini unabaki kwa kushangaa kwa nini Mungu hajibu majibu yako. Hari igihe usaba ariko ugasaba nabi. Kuna saa zingine unaomba lakini unaomba vibaya. Usaba ni kimwe, kuomba ni moja, no gusaba neza ni kindi, na kuomba vizuri ni kingine, no gusaba nabi ni kindi, na kuomba vibaya pia ni kingine. Iteka ryose, kila daima, no mu buzima busanzwe, na kwa maisha ya kawaida, hariyo procedure ugomba gukoresha kugira ngo ubashe kugera ku cyo ushaka. Kunayo procedure unafaa kuipitia ili uombe kile unachotaka. Kandi bisaba ubwenge bw'Imana, na inataka uwe na hekima ya Mungu. Tiwoja ku muntu, huwezi ukaenda kwa mtu umubwire ngo mpereza ifaranga, unamwambie nipe pesa, sangwe ngo mpereza kazi, edha nipe kazi. No, hari inzira ushobora guca. Kunayo njia ambayo unaweza ukaipitia. Hari processes ugomba guca. Kunayo processes ambayo unafaa kupitia. Abantu bafite ubumenyi, ndio maana watu ambao wana ujuzi bagiye bashiraho condition kugira ngo umuntu abone kazi cyangwa akore ibintu. Wameenda wakiweka kanuni ili mtu apate kazi ama mengine. Umuntu ushaka kazi, wanasema mtu anayetafuta kazi agomba kuba afite aya mashuri angana gutya, anafaa kuwa na masomo kiasi hii, hizi qualifications zimeze, anafaa kuwa na qualification kama hizi. Hanyuma hari form agomba kuzuza. Kuna pia form ambayo anafaa kujaza. Ibiriho requirement zose zisabwa. Hiyo form inakaa kila kanuni ambazo zinaombwa. Hanyuma bakakubwira ngo tangira wivuguriwe, alafu jitambulishe wewe ni nani, uvuge CV yawe, uweze kusema historia yako. Kandi kuri urwo rupapuro, na kwa hiyo karatasi, hari igihe bavuga ngo bakeneye n'umuntu ufite seniority mu kazi, na hata wanasema tunataka mtu ambaye ana experience ambayo kwa kazi. Ziriya requirement kubera ikibazishira hayo masharti kwa nini yanawekwa? Kugira ngo habeho condition yo kugira ngo bashe kwinjira mu zushaka, ili kuwe na kanuni za kuweza kuingia pale unataka. Icyakabiri ni kugira ngo bacishe bugufi, kingine ni kuweza kuwanyenyekeza waunduza gusaba, yule ambaye anakuja kuomba, kugira ngo igihe cyose azabona kare akaza asaba, ili kila wakati akipata kazi aliyoipata ko yaryamye mu gitondo isanga mu kazi, asisikie kuwa ameingia tu hivi akaingia kazi. Iteka ryose azakora kazi ariko yibuke ko byamugoye kugira ngo akabone, afanye kazi akijua kazi hii imenisumbua kupata. Kuvuga ko iyo
utsinze ikizamini ukiwa umeshinda hagati y'abantu 100 bapurayinze kazi kawe katika watu 100 ambao wameweza kuomba kazi hiyo, ico gihe uza witwara neza kugira ngo kazi utakako. Sasa utajitukulia vizuri ili kazi hiyo isikupokone. Ugenda ukora ariko uziko hari abandi banyabwenge batabonye akazi ariko bandusha ubwenge. Unaenda ukifanya ukijua kuna wataalamu wengine ambao hawakupata kazi hii lakini wananizidi usaba Imana rero. Na hata kuomba Mungu sasa. Hari uburyo Imana yifuza ko tuyisabamo. Kuna vile Mungu anatamani tuweze kumuomba. Ntabwo imbere y'Imana utomboka. Hutaenda mbele za Mungu ukiwa unamkemea. Ngurabiza abantu benshi bakifashisha amaverse. Unajua watu wengi wanaenda kwa verse. Ngurabingo Biblia isivuga ngo. Biblia inasema hivi. Ngwijambo ngo litaraja kwisonga ry'ururimi. Neno kabla liingie ulimini. Ngo litaraja no mu bitekerezo. Na hata likisipoingia kwenye mawazo. Gusiba wabimenye. Wewe Mungu umeshajua. Imana izikenera ko watuza kanwa kawe. Mungu anataka utamke na kinywa chako. Imana ikeneye ko wewe ubwawe ugomba kumenya icyo uhitamo kugira ngo usabe. Mungu anataka wewe pekee ujue kile unachokichagua ili uweze kuomba. Ingaruka dufite kugeza ubunyine. Madhara tunayopitia kwa sasa. Dufite ingaruka z'abantu bakize batarabiruhiye. Tuna madhara ya watu ambao wameweza kutajirika na hawajatokea. Hello. Mwumve neza cyane. Sikilizeni vizuri. Umuntu wakize, mtu ambaye ametajirika atararuhiye ubutunzi afite na hajajukumika kupata utajiri huu, iteka ryose agenda kandagira abandi, huyo mtu atawadharau wengine sana. Ariko umuntu waciye hasi, lakini mtu aliyepita chini akamenya uko umuntu aza kuragenda agera kuri etape, na anajua vile mtu anaenda akikua akifika azahereza abandi agaciro, anawaheshimu wengine. Kwa nini? Aba bose bari inyuma ye, hao wote walioko nyuma yake baragenda bacha mu maklase yagiye, wanaenda wakipita kwenye masomo aliyoyapitia. Igihe amubonye mu hagati, wakati huo akimuona anamheshimu, n'ubutunzi bwiwe akabukoresha, na utajiri wake anautumia kwa njia hiyo. Imana rero Mungu sasa ikenera ko tuyisaba. Mungu anataka tumuombe, ariko tuyisabe neza, lakini tumuombe kwa utaratibu kandi winginge, na uweze kusisitiza. Imana izikenera ko tuyisaba tuyivuga mu mazina. Mungu anataka tumuombe tukimsema kwa majina. Iyo dusaba tukavuga ngo Mana, tukisema Mungu waremye ijuru n'isi, aliyeumba mbingu na dunia. Imana izikunda ko tuyibwira amagambo meza. Mungu anataka tumwambie maneno matamu, ariko igakenera ko tuyivuga ukwiri, lakini Mungu anataka tumseme vile alivyo. Hello. Tuzamure ibiganza duhimana, tuinue mikono kwa Mungu. Haleluya. Imana data wa twese, Mungu baba wetu sote, Mana waremye ijuru n'isi, aliyeumba mbingu na dunia. Mana ndibukizo wakoze, nakumbuka uliyoyafanya. Nturagera kuco ushaka kubwira Imana, wewe hujafika kwa kile unataka kumwambia Mungu, ariko uracyari muvuga Imana, lakini bado unamsema Mungu, ndetse ukavuga n'ivyo Imana yakoze, na hata unasema yale Mungu aliyoyafanya. Unavuga gukomera kw'Imana, unasema ukubwa wa Mungu. Ico gihe nturabwira Imana ico ushaka, wakati huo hujamwambia Mungu mahitaji yako. Ukavuga Imana, unasema Mungu, ukavuga ivyo Imana yakoze, unasema aliyoyafanya Mungu, ukavuga Imana yagukije, unasema pahali Mungu amekutoa, warangiza ukabwira Imana ngo Mana, alafu unamwambia Mungu, nishingikirije kubyo wakoze, nikiambatana na yale uliyoyafanya, hari ibindi nizera kugomba kunkora, kuna mengine naamini ya kuwa utanifanya. Ico gihe Imana irabikora, wakati huo Mungu atafanya. Hello. Kandi warangiza Imana imaze kuyikora, na ukimaliza Mungu akimaliza kufanya, fata umwanya ushimira Imana ivyo, chukua muda na umshukuru Mungu kwa yale aliyofanya. Tuzuye imihigo n'imigambi, lakini sisi tumeweza kujaa na nadhiri na vitu vingi. Mana ngo nunkize uyu mutwe, Mungu ukiponya kichwa hii, ukankiriza abana, na kuwaponya watoto, ukagarura umugabo iyo yagiye, na kumrudisha mume pale ameenda, ukatulinda ukwezi kugashira, unatulinda mwezi inaisha. ngo ivyo ntuze byose ni ibyawe, yale ninayo yote ni yako, ivyo tuze byose ni iby'Imana, yale unayo yote ni ya Mungu. warangiza wamara kugera hano, alafu ukifika hapa, ngo nukuri ngo urabona, unaona ngo uyu muntu ageze hano imbere, tu akifika hapa mbele, ngo namwe murabizi ngo umuntu ngo ivyo yari yapanze byose bizamubwira, nanyi mnajua mtu aliyoyapanga inapotea. ngo none ngo duhe Imana icubahiro, kwa hivyo tuinue Mungu utukufu, ngo ndatera haleluya 3, tutashauta haleluya 3, ngo nimba hari n'umwanya ngo turabyina gasirimba, kama kuna mtu tucheze gisirimba, urabyina gasirimba, niko wahize Imana, mtacheza gisirimba. hiyo ndio nadhiri na mwekea Mungu, wigeze uhiga Imana ubwira Imana ngo nunkorera kino kintu uzakora kino, hakuna nadhiri uliyoiweka Mungu ukifanya jambo hili mtaona. Sasa unakuja kumdanganya Mungu, nurangiza nuva hano, alafu ukitoka hapa, hanyuma Satani yongera kuataka, alafu shetani aweze tena kukupiga, kandi usubira imbere y'Imana ngo Mana, urudi mbele ya Mungu tena, ngo mwizina rya Yesu, katika jina la Yesu, wewe nini na nini, Mungu katika jina, tusaba tugasaba nabi, tunaomba vibaya. Imana idufashe muri kino gitondo, Mungu atusaidie asubuhi hii tumenye gusaba itaricho, tujue kuomba ni ipi. Ukaba ntuzuvugisha umuntu kuri telefone, unawe uzungumze na mtu kwa simu, habe no kumuramutsa tuzumusuhuza, na hata kumsalimu hujawahi kumsalimu, ariko mu gihe ugize akabazo runaka, lakini ukipatana tatizo fulani hivi, noneho ugaperereza iriya makaritiye, sasa unafanya uchunguzi huko katika vijiji, ukaza gusanga kiriya kintu ushaka runaka ari ugifite, unapata sasa jambo unalolitaji ni fulani ana, ariko wareba process kugira ngo bashe kumugera, lakini ukiangalia process ili uweze kumfikia, bikabanza bikagorana, sasa inakusumbua, hanyuma ukageraho umuhamagaro usaba, alafu unafika pahali pa kumpigia, sasa ukipata namba yake, kubyarya bw'abantu kutemera intege nke, kwa sababu ya unafiki ya watu kutokubali udhaifu wao. Mbabwire mu bintu bimwe bizaduheza mu
bidutwata no mu bukene, mojawapo ya vitu ambazo zitatukalisha kwenye utumwa na umaskini, ni ukutemera intege nkeya uba ufite muri wowe, ni kutokubali udhaifu ambao unao ndani yako. Ngo halo, ngo se ni wewe, ni wewe, ngo ko wari warabuze, mbona ulikuwa umepotea? Ngo iyi telefone, ngo se wahinduye telefone ntiwavuga? Je, umebadilisha namba na hujasema? Imagine niwe ntiyagira nimero zawe, hakuwa na nambari yako, ntabwo muravugana n'umunsi numwe, na mjawahi kuongea hata siku moja. Hanyuma karatangira kuzana amagambo y'uburyarya, tayari ameanza unafiki, ariyo introduction kugira ngo asagere kucyo yifuza, na hiyo ndio mwanzo ndio afikia hitaji lake. Ngo iyi nimero ngo nari naragerageje ngo ntiwicamo, hii namba nilikuwa nimejaribu lakini haikuwa inapita. Nari narageze ngo nicyageye cyo gufunga amasimu kadi bayafunze, nilikuwa nadhani ni wakati wa kufunga masimu, maybe wamefunga simu yako, ngo ariko nawe waracecetse cyane, lakini nawe umenyamaza sana. Ngo ndo uruvugisha abantu. Je, wewe uwezi ukaongelesha watu? Ngo ndo udutekereza ko tubaho, uwezi kutufikiria sisi tupo? Ndetse gabe nabo ngabazi gusesera uburyarya bwinshi cyane, na wale ambao wana unafiki zaidi sana. Nguzi ko mama wangu avukana na sogokuru, unajua mama yako anazaliwa pamoja na guka, ngo cyangwa ngo zambona kutabizi, ama ni kama anaona ni kama ujui procedure yo gusaba, hiyo ndiyo njia ya kuomba. Ubundi tena dusaba ubwenge, tunaomba hekima. Icyo ushaka none, kile unachokihitaji leo tugishake none, usikihitaji leo uzagishake ejo hashize, tafuta kesho iliyopita. ushobora guhamagara umuntu none hango nkeneye iki, uwezi kumpigia mtu numara utangira usa n'uburyarya, alafu uanze unafiki, nyuma ganaje ngo kurangiza, alafu akaenda kumalizia ase nk'umuntu bivuze nka atabiteguye, akaye ni kama ni mtu ambaye anasema na hajaandaa. Ngo hagati aho ngaho nanone ngo nubwo bimeze, ngo nubwo watwanze hapo katikati, hata kama umetuchukia, ndakama kugira umunyamakosa, tu anakufanya mwenye makosa, akakwenda imida akagushira mu gateba hantu, anakuweka pahali hapo kugira ngo izaza kukubwira, ili atakacho kuambia wamuvyumvana n'impuhwe, uweze kusikia na huruma, noneho wamuvuga ati bingi ndabikora. Sasa useme hii nitafanya. Telefone ntigeze ivaho, simu ijatoka, ntabwo bigeze bagufungira line, hawajafunga line, nta nubwo wigeze wanga kumwitaba, hawajakataa hata kumuitika, ariko kubera kumenya gusaba nabi, lakini kwa kujua kuomba vibaya agatangira no kubesha, anaanza hata kudanganya. Bwana sifiwa sana. Amen. Ibi bintu by'ingenzi bitatu, hizi vitu za dhamana tatu, ni ingenzi ku buzima bw'umuntu, ni dhamana kwa maisha ya mtu. Bwana sifiwa sana. Amen. Ubundi tena tugomba gukoresha ibintu zose dukora, tunafaa kufanya kila kitu ambacho tunakifanya, tugomba kubikorera muri bizira kategori, tunafaa kufanya kwenye kundi hizo tatu. Bwana sifiwa sana. Amen. Usaba ni ngombwa, kuomba ni lazima, ariko se ni kugomba gusaba, lakini utaomba nini? Hari nabandi babwira ngo nsaba icyo ushaka akananirwa. Kuna mwingine unaweza kumwambia niombe unachotaka, anakosa kuomba. Bwana sifiwa sana. Amen. Kibazo cy'abantu benshi, tatizo la watu wengi, basaba ruko wanaomba ya kuwa batabishaka, wasipotaka, babitewe n'igitutu cy'ibibazo bafite, na wakifanywa kwa sababu ya kusukumwa na matatizo. Gusaba ubufasha, mtu kukuomba usaidizi, kanda kwanga, na anakuchukia, ndetse ari no mu bantu bafite imigambi yo kukugirira nabi, na hapo katika watu ambao wana lengo la kukufanyia vibaya, gusaba ubufasha, lakini anakuomba kusaidizi, agukeneye mu icyo ashaka, akitafuta kile anachokitaka, ariko wewe atagushaka, lakini wewe hakutaki. uko ni kw'Imana itubona. Hivyo ndivyo Mungu anatuona. Akenshi iyo dusaba Imana, mara nyingi tukimwomba Mungu, Imana ntabwo izayumva icyo tuyisaba. Mungu hasikii kile ambacho tunaomba. Ahubwo Imana mbere yitegereza umutima w'uwasabye. Kwanza Mungu anatazama moyo wa aliyeomba. Uyu muntu uri musaba ninde? Huyu mtu anayeomba ni nani? Usabane mfitanye n'uyu muntu ni ubuhe? Uhusiano wa mtu na huyu ni upi? Kubera iyo uvugana n'umuntu mufite w'inshuti yawe, ukiongea na mtu ni rafiki yako, umuntu musanzwe muganira, mtu ambaye mnazungumza mara nyingi, ntabwo uja muri processes zo gusaba, hutaingia kwenye procedure za kuomba. Uravuga kubera ku bindi biriko, utasema kwa sababu mengine atajifanya. Bwana sifiwe sana. Amen. Paulo abwira Efeso, Paulo akawaandikia wa Efeso, arababwira ngo icyo mbasabira, akasema ninachowaombea, ngo ndasaba kugira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge, naomba ili Mungu awape roho wa hekima, roho wa kufunuliwa, hanyuma ibahe n'umwuka wo kuyimenya, na katika kumjua yeye. Hariho ibintu ibisubizo bitatu biva rero mu gusaba. Kuna majibu tatu yatakayotokana na kuomba. Iyo umuntu asaba Imana, mtu akiomba Mungu, hari ibisubizo biza mu gihe umuntu yasabye. Kuna majibu yatakayokuja mtu akiwa ameomba, kandi ibyo bisubizo byose ni ukuri, na haya majibu yote ni kweli, kandi Imana izibikora, na Mungu anafanya, ndetse n'abantu bazabikora, hata watu pia wanafanya. Icyambere kwanza ni yego, ni yes. Hari igihe dusaba, kuna vile tunaomba, Imana ikabyemera, Mungu anakubali, Imana ikabyumva, Mungu anasikia. Usomye mu gitabo cya Efeso, ukisoma katika wa Efeso ibice ni 3 n'umurongo wa 20, 3:20, haravuze ngo nuko, nasema kwa hivyo ibasha gukora ibiruta cyane, anaweza akafanya zaidi ibyo tuyisaba, kwa yale tunayomwomba, ndetse n'ibyo twibwira, na yale tunayotamania zose, yote, kuko imbaraga zayo, mwumve, kama vile nguvu zake, kuko imbaraga zayo, kama vile nguvu zake. Bwana sifiwa sana. Kuko imbaraga zayo, kwa maana nguvu zake, mwumvishije, meski, zipo
zidukoreramo zinazotumikia ndani yetu. Ibasha gukora cyane, anajua kufanya sana ibiruta ivyo tuyisaba zaidi ya yale tunayomuomba, kuko imbaraga zayo kwa maana nguvu zake zipo zidukoreramo, zinatumika ndani yetu. Iyo dusaba Imana, tukiomba Mungu, Imana keshi ntiduhizo twayisabye gusa, Mungu atatuomba yale tumemuomba tu, ahubwo ibanza kureba imbaraga zayo ziri muri wewe, lakini anaangalia nguvu zake zilizomo ndani yako. Ibanza kureba ubusabano ufitanye nayo, anaangalia uhusiano wako na yeye, hanyuma Imana ikagusubiza, alafu Mungu anatujibu bibanye nuko imbaraga zayo ziri muri wewe, zikitokana na nguvu zake zilizomo ndani yako. Hello. Ariko Imana ni nyembabazi, lakini Mungu ni mwenye rehema. Kubera ko birizi tubwira ngo ivubira imvura ababina, kwa maana inasema anamnyeshea mvua mema na wabaya. Isubiza abantu batayize, kuna saa zingine anawajibu wasio muamini. Iyo usaba rero, ukiomba sasa, uzusaba witeguye igisubizo cha yego, uombe ukitamani kuweza kuambiwa ndio. Hiyo ni number 1. Hiyo ni namba 1. Namba 2, igisubizo cha kabiri, namba ya 2 ni oya, ni hapana. Ushobora gusaba ntusubize, unaweza ukaomba lakini usijibiwe. Kubera iki? Kwa nini? Kubera ko dusaba nabi, kwa maana tunaomba vibaya. Gitabo cha Yakobo ibice 4 n'umurongo wa 3, 4:13, harabango murasaba, mnaomba timuhabwe, na msipewe, kuko musaba nabi, kwa maana mnaomba vibaya, ngo mushaka kuzayishira, mnataka muweze kushibisha tamaa yenu ribi mbaya. Nuko hari abantu basaba, kuna watu ambao wanaomba bagasaba nabi, na wanaomba vibaya. Mundakamaje ku musozi, mtu anaenda mlimani, ngo Mana mu izina rya Yesu, Mungu katika jina la Yesu, ngo runaka tumereye nabi mu muryango, nani ametusumbua jamiini, ngo ari mukuroga abantu hera bamaze, anawaroga watu wamewamaliza. ngo none rero, kwa hivyo sasa, ngo uburoza zadutega, uchawi atakawe tutega, ngo uzamo musubirira n'abana biyo bose ngo bafe bashire, imurudirie na watoto wake wote wakufe waishe. Muntu ngo yagiye gusengesha, mtu ameenda kwa maombi, ashika abwiriwo yabwiraga, akamwambia yule ambaye angelimwambia, aramubwira ati rwose ngeneye ko abarozi bose bani wacu bafa, akamwambia nataka wachawi wa hapa kwetu wote wafe. Sawa. Wao ndarasenga, akaomba, asenga sanga na nyina na se ndetse no muri bashikiwe no muri bakurube harimo abarozi, akaomba akapata jamiini pake kuna hao wachawi. Wasabye ngo dusengera abarozi bose bafa, umesema wachawi wote wakufe. Nyoko no umurozi, mama yako ni mchawi, iso no umurozi, baba yako ni mchawi, no mu muvukana harimo abarozi, na hata kwa ndugu pia kuna wachawi. None ga rero vuga ijambo ryanyu, kwa hivyo sema neno la mwisho, subira uvuge kujya wari wavuze, sema vile ulikuwa umesema, dusenga abarozi bose bafa, tuombe wachawi wakufe. yamabona imbaruko, akasema kama ni hivyo ngo bubiretse, wacha kwanza. Niyo mpamvu abantu niba bicana, ndio maana watu ni wabaya sana. Abantu babona agatokozwa kari mu maso y'abantu, watu wanaona kimte ambacho hanyuma bakirengagiza imigogo iri mu maso yao, wanaona uchafu ulioko ndani ya macho wengine, lakini hawaoni mgogo katika macho yao. Amen. Hari igihe dusaba nabi, kuna saa zingine tunaomba vibaya, Imana ntisubiza ibyo dusaba, lakini Mungu asijibu tunayoomba. Gatatu niki? Tatu ni nini? Yabango nitegereza, ngojea. Iyo dusaba rero, tukiomba, hari ikindi gisubizo kiza kivuga ngo tegereza, jibu linalosema ngojea. Usomye mu gitabo cha Yeremia, ukisoma katika Yeremia ibice 29 n'umurongo wa 11, 29:11, harabango erega nzibyo nibwira kubagirira, ninajua nayo dhania kuwatendea, ngo na mahoro si bibi, ni salama si mabaya, kugira ngo mbare mu mutima, ili niweze kuwashika moyo muzabona kwa yale mtakayopata hanyuma hapo nyuma, ni kuwiteka avuga, ndipo Bwana asemavo. Akenshi imani tubwira ngo tegereza, Mungu akisema ngojea, ntabwo ibivuze nabi. Mungu hajasema vibaya. Hari ishuri, kuna shule, hari ikimana ibishaka ko tugomba gucaho, kuna kile Mungu anataka tukipitie. Iyo dusaba, tukiomba, Imana izireba, Mungu anaangalia, ikabanza kareba icyo dusaba, anaangalia kile ambacho tunaomba, kareba nimba ari wowe ukwiriye kugihabwa, anaangalia kuwa kama wewe ndio unapaka. Uzikora abandi bazabinjira amasengesho, kuna wengine wanaingia kwa maombi kugira ngo aje gusaba ibyo abandi bafite, ili aombe kile wengine wanacho. Ngo Mana, Mungu ngo wake runaka biri afite ngo ari je ubihere, umunyanganye fulani kile nami unipe. Ngo yagize byinshi cyane ngo ari mukwibona, amekuwa na mengi sana anajivunia. Ngo umunyage bimwe ibindi ubimpe, pokonye vingine mengine unipe. Iyo dusaba, tukiomba, ikintu cha mbere Imana izireba niki? Cha kwanza Mungu anachokiangalia, izireba cha kifuzo chao, anaangalia hitaji lako, ikareba nimba ari wewe gikwiriye, na anaangalia kuwa wewe ndiye unastahili. Dusaba, saa zingine tunaomba iby'abandi ya wengine, Imana ntidusubize. Mungu asitujibu. Kingine, iyo dusaba rero, tukiomba, hari igihe Imana nayireba, kuna saa zingine Mungu anaangalia ikavuga ngo nimba ari igihe, na kusema kuwa kama ni wakati, ari cyo gihe ugomba guhabwa biri usaba, kama ndio wakati ya kupewa yale unayoomba. Kuvuga ko iyo nanone usabye, ukiomba tena, Imana izireba ikavuga ngo ibi usabye, Mungu anasema haya unayoomba, nubwo ari ibyiwe, hata kama ni yake, ariko se nico gihe cyo kubihabwa, lakini ndio wakati wa kupewa. Tegereza, ngojea. Ndabyemeye, nakubali, ariko simbikubwira, lakini sikuambii, simpaka na sinemera, sikubali na sikatai, ariko Imana igushire mu kabande kategereza, lakini Mungu akuweke pale pa kungojea.
upokee. Mbabwiza ukuri muri tegereza. Na niwaambie ukweli katika ngojea. Ni Abakristo benshi banogoriwe amaso. Ndipo Wakristo wengi wameangalia. Ni abantu benshi barambi. Watu wengi wamechoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Tegereza ni igisubizo kiva ku Mana. Ngojea ni jibu kutoka kwa Mungu. Sivyo nibwira kubagirira. Najua ninayotamani kuwatendea. Nugurarurira ukagira ngo Imana ndikumva. Hata ukilia unadhania Mungu akusikii. Nugusenga ukagira ngo Imana ndiyumva. Hata ukiomba unadhani Mungu akusikii. Ariko Imana itekereza kugira ni byiza si bibi. Lakini yale Mungu anatarajia kufanyia si mabaya. Bwana asifiwe sana. Amen. 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 Ni shuri, hari shuri Imana ikenera ko ducamo. Kuna shule ambalo Mungu anataka tulipitie. Shuri ry'ibigeragezo. Shule la majaribu. Imana izireka ko bitubaho. Mungu anaacha itupitie. Ishuri ry'ibibazo, ishuri ry'inzara. Shule la njaa, la matatizo. Ishuri ry'ubutayo. Shule la jangwa. Imana izireka ko tubicamo. Mungu anaacha tupitie. Kugira ngo ipime kwizera kwacu. Ili apime imani yetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Itandukaniro ni irihe rero? Tofauti ni lipi? Y'ubwenge n'ubumenyi. La hekima na pia ujuzi. Itandukaniro ni irihe? Tofauti ni ipi? Biravuga ngo ubwenge. Inasema hekima. Ubwenge. Hekima. Aricho bita wisdom mu Cyongereza. Ambayo ndio inaitwa hekima. Cyangwa se intelligence. Hekima. Ubwenge. Hekima. Biravuga ngo n'ubushobozi. Ni uwezo bwo gushishoza. Ya kuweza kutafakari. Kumenya ukuri. Na kujua ukweli. Kuzumva. Kwa yale unayosikia. Na kuzubona. Na kwa yale unayoona. Mu magambo magufi. Kwa maneno mafupi. Ubwenge busobanura ikintu cyinshi. Hekima inamaanisha mtu mwingi. Na hekima butangwa n'Imana. Inapewa na Mungu. Umuryango ntiwotanga ubwenge. Kwa jamii uweze kupewa. Abantu bazabitiranya ubwenge n'ubumenyi. Watu wana tofauti, hawajui kutofautisha hizo mbili. Ujuzi pia na hekima. Hekima ni ubushishozi, ni ndashobora gushishoza ikintu akakimenya. Kila mtu anaweza akatafakari na kukijua. Ukamenya ibyo wumva n'ibyo ubona. Na kujua yale unayoyasikia na kuona. Hari ibyo umuntu yumva. Kuna yale mtu anasikia. Usaba gukoresha ubwenge. Ambayo inafaa utumie hekima. Hari n'ibyo umuntu abona. Kuna yale mtu anaona. Usaba gukoresha ubwenge. Inafaa pia utumie hekima. Kumenya kwandika. Kujua kuandika. N'ubumenyi. Ni ujuzi. Ariko kumenya ibyo ugomba kwandika. Lakini kujua nitaandika nini? Biva mu bwenge. Inatokana na hekima. Hello. Ubumenyi ni iki rero? Ujuzi ni nini? Ubumenyi ni ukwigira ikintu. Ujuzi ni kusomea kitu kugira ngo ukimenye ili ujue. Kwiga kumenya. Kujua kusoma. Shobora kwiga kwandika. Nikaweza kujua kwandika. Nkamenya n'amavokabulary yose. Kujua kila aina za misemo. Ukavugira na écriture nziza cyane. Hata una mwandishi mzuri. Ariko ubwenge bwo kumenya kwandika icyo ushaka kwandika. Lakini akili ya kujua kuandika yale unayotaka kuandika. Tumuzamubona abantu benshi bandika nabi kumbuga. Si mnaona watu wengi ambao wanaandika vibaya kwenye group. Igihe cyose gusubiza. Wakati anataka kujibu. Asubiza au contraire. Anajibu tofauti na yale ambayo abantu baba batuje. Hata watu wakiwa wametulia. Kandi kurya nawe siwe. Naye si yeye. Afite kibazo. Ana tatizo. Bwana sifiwe sana. Amen. Afite ubumenyi. Ana ujuzi. Ariko ndafite wisdom. Lakini hana wisdom. Ubwenge. Akili nibwo buza butuma umuntu abasha kwandika. Ndiyo inamfanya mtu aandike. Ibyo yigiye mu bumenyi. Yale amesoma kwenye ujuzi. Hanyuma ubwenge bukamubwira ngo tanga mwaramutse mbere. Na akili namwambia sasa toa habari ya asubuhi. Ubwenge bukamubwira ngo banza utange pole. Kwanza toa pole. Kubera ko hari igihe tuzuka kumbuga tugasanga abantu bapfuye. Saa zingine tunaamka kwenye group tunapata watu wamekufa. Uzuka gusa mu gitondo. Alafu ukiamka asubuhi ukamupfa kuzana ibintu bidahuye bidafite meme sense. Unaleta kitu ambacho hakina hata kumwelekeo. Ufite kibazo cyo mu bwenge. Wewe una tatizo katika akili. Ubwenge. Kwa maana akili ubwira umuntu ngo andika bino bintu. Ndiyo inamwambia mtu andika jambo hili. Ukamubwira ngo ceceka. Na kumwambia nyamanza. Ubumenyi ujuzi nibwo butuma umuntu abasha kwandika akagira ikritiri. Ndiyo inamfanya mtu ajue kuandika vizuri. Umuntu ashobora kwiga computer kaima. Anaweza akasoma computer na kujua. Ariko ibyo uzakoresha computer. Lakini kile ambacho utatumia biva mu bwenge. Natokana na akili. Ubwenge nibwo bukubwira ngo ubumenyi mfite. Ujuzi ni nao. Ushobora gukora imishinga nkazagera ku. Naweza nikafanya project hizi na kufikia jambo hili. Ubumenyi n'ubwenge. Akili pia ujuzi bitandukanye. Ni vitu mbili tofauti. Ariko ni ibintu bikorana. Lakini ni vitu ambazo zinatumika pamoja. Umunyabwenge. Mtu mwenye akili akeneye kugira n'ubumenyi. Anahitaji kuwa na ujuzi. Kandi ufite ubumenyi. Na yule ambaye ana ujuzi akeneye no kugira ubwenge. Anahitaji kuwa na akili. Ndio rero mugenda muona hariyo za mistake. Ndio maana mnaona kuna makosa. Haba mu miryango. Ukiwa jamiini. Haba hano mu matorero. Ukiwa kanisani. Haba mu biyumbe na handi. Ukiwa kwa ombezi na wengine. Hagenda haba za mistake nishi cyane. Unapata kunaenda ukiwa na makosa mengi sana. Sibaheherero. Zinatokana na nini? Ziva muri ibyo bintu bibiri. Kwa hizo vitu mbili. Ubwenge. Akili n'ubumenyi na pia ujuzi. Bwana asifiwe sana. Amen. Ubwenge ni ingenzi. Akili ni nzuri. N'ubumenyi ni ingenzi. Na ujuzi pia ni ubwenge biravuga ngo ni gipimo. Akili nasema ni kipimo. Gipima buri wese ubushobozi. Ambaye inapima uwezo wa kila mtu. Ubwenge. Akili. N'ubushobozi. Ni uwezo. Bubasha gupima umuntu wese. Inayoweza kumpima mtu yote. Bukamenya ikigero arimo. Na kujua kiwango ambacho amekifikia. Ubwenge. Akili. Ngo nibwo buza buhitiramo umuntu. Ndiyo inamfanya mtu achague. Icagomba gukoresha bwa bumenyi yize. Maamuzi ya mtu kutumia kila alichokisoma. Ubwenge.
Akili nibwo buza buhitiramo umuntu. Ndiyo inamchagulia mtu ili ajue kutumia ibyo yize afite bihumu yale ambayo ana ujuzi. Umenye ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ujuzi ni kitu cha maana sana. Ndio mpamvu rero ubwenge ndio maana akili n'ubumenyi na ujuzi ni ibintu by'ingenzi, ni vitu za dhamani tugomba kuba twibitseho, bazo tunafaa tuwe nazo. Ubwenge akili hari ingero nishi cyane, kuna mifano mingi. Hari ingero habe n'abanyabwenge bapimira abandi banyabwenge, na hata wale wenye akili wanapima wengine wenye akili. Hariho ibyiciro bigera nko kuri 4. Kuna vipimo kama 4, viwango 4. Lakini tutasema 3 nibyo byiciro bita ko ari byo z'abanyabwenge, ndizo ambazo wanaita ni za wataalamu. Kwa nikindi cyiciro cha 4, kuna ingine ya 4 arico cyiciro bita ngo ni cyiciro c'abaswa, ambayo wanasema ni ya wapumbavu, cyangwa se abantu badafite ubwenge. Aidha watu ambao hawana akili, bafite ubwenge buke, wana akili kidogo, babandi usure uko batariko ninkahagira ubwenge buke. Wale watu ambao wanasema lakini ni kama ana ujinga kidogo. Ni byiciro bigera kuri 4. Ni vikundi 4. Cyiciro cha mbere, kundi la kwanza, aho umuntu batangira kuvuga ngo uyu muntu afite ubwenge, ambao wanasema mtu huyu ana akili. Bwana sifiwe sana. Amen. Ni cyiciro gihera kuri 70 ukazamuka ukagera ku 100. Ni kuanzia 70 kufika 100. Nuko ko umuntu abafite muri we mtu ana ndani yake pourcentage zihera kuri 70 kugeza ku 100. Yeye anatoka katika 70 mpaka 100. Atangira kuri 70 kugera ku 100. Anaanzia kwa 70 mpaka 100. Hiyo ni klase ya mbere. Hiyo ndiyo klase ya kabiri. Klase ya pili biravuga ngo ihera ku 120 kugeza ku 130. Inaanzia kwa 120 130. Wongo ni waunda abantu bavuga tu ni umunyabwenge. Ni yule watu wanasema huyu mtu ni mnyake. Vitu ambazo fulani anasema. Umuhanga ni umunyabwenge. Yeye ni mwenye akili. Klase ya gatatu y'abanyabwenge. Ya 3 ya wakili. Biravuga ni klase ihera kuri 150 kuzamuka. Kutoka 150. Abangaba ni abanyabwenge bamenyekanye kwisi. Ni wale ambao wametambulika dunia nzima. Babande azayicara gusa kavuga ukagira uno muhanuzi. Wale ambao anasimama na kusema unafikiri ni nani? Azahagarara mu muhanda akavuga ibintu bikaba. Akisimama barabarani anasema vitu na zinatendeka. Hakabaho kategori ya 4. Na kuna pia kundi la 4. Hii kategori ya 4. Hili la 4. Biravuga ngo ihera kuri 70 ukamanuka down. Inatoka 70 ukishuka chini. Abantu bafite ubwenge buhera kuri 70 umanuka hasi. Ambao wana 70 kushuka chini. Bundi biravuga abanyabwenge. Nasema wakili. Baravuga ngo uyu nguyu. Wanasema huyu. Bene uyu muntu nubwo ashobora kuba ari muzima amaboko. Hata kama ni sawa katika mikono. Ndetse no mu mutwe ubona sa nkaho ari sawa. Hata kichwani unaona ako sawa. Umubiri wiwe ni sawa nta bumuga afite. Mwili pia hana ulemavu. Ariko abanyabwenge bagereranya bene abo bantu. Lakini wale wa ujuzi wanasema watu babashira muri class imwe. Wanawaweka kwenye class moja. Bona abantu batunze ubumuga. Na watu ambao wana ulemavu. Murabumva? Nasikia. Abantu bari mu kigoro cha 70 kumanuka. Watu ambao wanaanzia 70 kushuka. Nukuvuga ko abongo babashira hamwe na classe y'abantu batunze ubumuga muri bo. Hao wanawaweka kwa kundi la watu ambao wana ulemavu ndani yao. Bivuga iki rero? Inamaanisha nini? Abari umuntu iteka ryose akoraho buka. Ni mtu anafanya akiwa niba abandi habe n'umukiriyo bazabahereza ijambo. Na hata kwa matanga akipewa neno. Habanje kuba hindambara. Na kukiwa na vita. Kubera kutamwizera. Kwa sababu ya kutamwamini. Ituma microphone arakora mateka. Tukimupa mic atafanya makosa. Yayowe cyangwa habwiriza. Akiongoza ama akihubiri. Uzamwicara atari ku umuntu arava hari. Nasema huyu mtu atatoka hapo salama. Kandi nawe akiyaranja. Naye anajaribu. Agatangira ashimira abantu nkuko abandi bazabikora. Anaanza akiwashukuru watu kama vile wengine wanafanya. No mu makwe. Na hata kwa harusi. Turashima. Tunashukuru. Agasubira mu byavuzwe. Anarudia kwa yale yaliyosemwa. Urangiza adakubisemo akandi. Lakini haiwezi kumalizia bila kusema jambo. Ndio urangiza atakantati. Haiwezekani bila kuacha neno hapo. Bena abo bantu rero. Watu kama na hao. Baba bari mu kigero gitangira kuri 70. Wapo kwenye kundi linaloanzia 70. Kushuka chini. Kubera ko nabantu bicara bagonga gusa. Watu ambao wanagonga kila mara. Bwana sifiwe sana. Amen. Niyo mambo rero ibintu byinshi. Ndio maana vitu nyingi. Ibintu byinshi. Ubundi nigeze igihe kimwe i Bukavu. Nimewahi siku moja Bukavu. 2007 I think. 2007 igihe ntangije itorero muri Kongo. Wakati nimeanza kanisa huko Kongo. Narimo shaka ibyangombwa. Nilikuwa natafuta vitambulisho. Ubuzima gatozi. Kwa natafuta utambulisho. Hanyuma nari muri province. Nilikuwa katika province. Hari ibyangombwa nari mfite registration ya provisoire. Nilikuwa hata na kitambulisho ambayo si ya. Ndimo applyinga yo kuja Kinshasa kugira ngo mbone original. Sasa nilikuwa na apply kwenda Kinshasa ili niweze kupata ile. Kugira ngo tu applying bisha Kinshasa. Ili tuweze kuapply tuende Kinshasa. Tugera ahantu muri form twuzuza. Tukafika pahali ambapo tungelijaza form. Bivuga yuko muzo twuzuza. Ambayo inasema kwa yale ambayo mtajaza. Bagomba gupima ngo ubwonko bwanje umutwe wanje ndi mafite ubwenge bwuzuye. Wanafaa kupima ya kuwa bongo wangu kama nina akili timamu. Ngo ndashobora gufungura ikanisa nkazatemagura abantu. Eti nisifungue kanisa na kuweza kuwakatakata watu. Hari abantu babasazi bafite ama ministeri. Kuna watu ambao ni wapumbavu lakini wana ministry. Sinzi nimba
registration zose ariko babikora. Sijui kama kila kuandikwa ndivyo wanafanya. Ndagenda banjana ku bitaro abantu bazibuka tambuse zacu impundi imbere ya zabagira habi bitaro bihaba. Wakanipeleka huko hospitalini. Kwari babiri. Tulikuwa wawili. Ndagenda mbageze barampima. Nikaenda wakanipima. Barambwira ati hari ibipimo dupima. Wakasema kuna vipimo tunazopima. Tukamenya ko swate ushobora kuba uri muri iyi kategori. Tujue ya kuwa wewe uko kwenye kundi gani. Hari abantu bafite kategori y'ubwenge bwinshi ariko imyaka yabo ari mikeya. Kuna watu ambao wana akili nyingi lakini miaka ni kidogo. Umwana ngo azava nk'umugabo. Na wanasema huu kijana atatoka Mungu. Ngo agira ubwenge bwinshi. Ana akili nyingi sana. Ngo kandi ubwenge bwe buruta imyaka ye. Na akili yake inazidi miaka yake. Nukuvuga ko abaganga wale wa madaktari hari ibipimo bapima bakamenya kuyu nguyu ufite ubwenge ariko burenze imyaka yawe. Kuna wanapima wanajua huu ana akili nyingi inayopita miaka yake. Bakamenya ko n'ubwenge ufite budashobora kuyobora isindu ushaka na wanajua hata akili unayo haiwezi kaongoza kundi ambalo una. Babimbwira nabaze ibi bintu nibyo kweli. Siku waliniambia nikasema jambo hili lipo. Kupimwa mu mutwe nimba ntari umusazi. Niende kupimwa kama mimi si mpumbavu. Ariko nasoma kuri fomu nkabona nyene niko byanditse. Lakini nikiangalia kwa fomu naona imeandikwa hivi. Gerageza no kubaza abandi. Nikajaribu kuuliza wengine. Ati ndushobora kubona ubuzima gatozi bwa Kinshasa. Wakasema uweze kupata license huko Kinshasa. Utarapimwa mu mutwe ngo bamenye kubwenge umutwe wawe uri sawa. Bila kupimwa kichwani wajue kichwa yako iko sawa. Ndagenda barampima. Nikaenda nikapimwa. Ariko na mampudumi. Lakini nikaomba. Ariko muri jewe ntatusazi numva. Lakini sikuwa nasikia upumbavu ndani yangu. Ikintu umuntu atarakora. Na kitu ambacho mtu hajafanya. Umpagarare. Kasema Mungu unisaidie. Shetani yoja kwivanga muri ibi bipimo. Shetani anaweza akajichanganya kwenye vipimo hizi. Imagine ntibagupima rimwe. Na hawatakupima mara moja. Baragupima. Watakupima. Bakagukiza mwa kabanza bakagutereka ngo banze uruhu. Wanakutoa ili uende pale upumzike kwanza. Ndibuka jewe napimwe inshuro 3. Nimepimwa mara 3. Nagiye mu gitondo nirirwa y'uburira. Nimeenda asubuhi mpaka jioni. Hari amasaha bagupimiraho. Na kuna masaa ambayo watakupima. Na masaha bakubwira ngo tegerereza hari. Na masaa watakwambia ngojea hapa. Bagasoba bakakugarura. Na wanakurudisha. Barampima ndokoka baravuga ngo ufite ubwenge. Wakanipima wakasema mimi nina akili. Munipigie makofi ya kuwa mimi nina akili. Kandi ubwo naraprayinze nimeweza kuapply pitambo n'ubuzima gatozi na nikaweza kupata license. Fite registration ya Kongo. Mimi ninayo registration ya Kongo. Au niveau ya Kinshasa ndaifite na hano ndaifite. Katika Kinshasa hata hapa ninayo. Kwa mukubisa amashimake. Mbona umepiga makofi kidogo? No, ndimuza agaciro kabyo. Hamjui dhamani yake. Muri Kongo mu mateka abantu biza amateka mugene muzabyo. Wale ambao wamesoma historia ya Kongo muende muulize. Itorero ryacu niryo rya mbere mu bwoko bwacu. Kanisa letu ndilo la kwanza katika rya mbere ryabonye ico bita ubuzima gatozi au niveau national. Ndilo ambalo limeweza kupata license katika nchi nzima. Kwa kabila lote. Nenda mkaweze kufanya utafiti. Kubera Imana ya Israeli. Kwa sababu ya Mungu wa Israeli. Bwana asifiwe sana. Amen. Hari ibintu bigera kuri bingahe mbivuga ndangiza. Kuna vitu kama ngapi nikisema tukimalizia? Ibintu bitandatu biranga abantu bahishuriwe. Vitu 6 zinazodhihirisha watu waliofunuliwa. Bahishuriwe muri ubu buzima. Waliofunuliwa kwa maisha. Ikintu cha mbere. Kitu cha kwanza. Bwana asifiwe sana. Amen. Ngo ntukemere ivyo udashobora gukora. Usikubali yale ambayo uwezi ukafanya. Ngo bibangamira ivyo ushobora gukora. Ambayo inaweza kuzuia yale ambayo unaweza kufanya. Ntukemere ko ivyo udashobora gukora. Usikubali ya kuwa yale huwezi ukafanya. Ko bizabangamira ivyo ushoboye gukora. Iwe kikwazo ya kile ambacho unaweza ukafanya. Ubuzima ntukigere wemera na rimwe. Maisha usikubali hata moja. Ibi bintu bigegwaho n'abantu bahishuriwe. Vitu hizi zinafikiwa na watu ambao wamefunuliwa. Ntukigere wemera na rimwe. Usiwahi kubali hata siku moja. Gucogozwa n'ibintu udashobora gukora. Kukatishwa tamaa na vitu ambavyo huwezi ukafanya. Kuze gukora ivyo ushoboye gukora. Na ikuzuie kufanya kile ambacho unaweza ukafanya. Iteka ryose. Mara yote. Ni hasi ivyo udashoboye gukora. Ukija na vitu ambavyo huwezi ufanya. Ntibikaguca intege ngo bitume wicara. Isikukatize tazama ukate tamaa. Aho uzasonge mbere kubera ko hari ivyo ushoboye gukora. Bali usonge mbele kwa sababu kuna kile unaweza kufanya. Mundu wahishuriwe twaliyefunuliwa. Hashobora gucogozwa n'ivyo adashoboye gukora. Hawezi kukatiza tamaa na vitu ambavyo hawezi. Icyo kuvuga niki? Kile ambacho inamaanisha nini? Kumenya ko hari ivyo udashoboye ariko hari n'ivyo ushoboye. Kuna yale uwezi lakini kunayo unaweza. Kora ivyo ushoboye gukora. Fanya yale unaweza kufanya. Ivyo udashoboye gukora ntuzabibaza. Yale uwezi utauliza. Icya kabiri. Pili. Biravuga ngo intsinzi. Inasema ushindi. Ngo ntabwo irangira. Haiishi. Utegere neza. Sikiliza. Intsinzi kugera ku ntsinzi. Kufika ushindi. Ushobora gutangira ntugere kuco wifuza. Unaweza ukaanza usifikie kile ulichokitamani. Ariko ntabwo bivuze kutazakigeraho. Lakini haimaanishi kuwa utafikia. Uyu munsi wafeirinze. Siku hii umefeli. Ariko intsinzi ntabwo irangiriye hano. Lakini ushindi haujaishia hapa. Kandi ndavuga ngo gutsindwa. Na inasema kushindwa. Ngo ntabwo byica umuntu. Haimuui mtu. Iyo watsinzwe. Ukishindwa. Ntabwo ushobora gupfa. Hauwezi kufa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ahubwo biravuga ngo ni ubutwari. Bali inasema ni ushujaa.
gukomeza kuba ya kuendelea kuwa uwo wariwe yule ulikuwa mbere yuko utsindwa mbele ushindwe. Ubutwari bukomeye cyane Ni ushujaa zaidi. Nuguhora na wa wundi wariwe, ni kubaki yule uliyekuwa mbele. Ntucibwe intege n'icyagutsinze, usikatizwe tamaa na kile kilichokushinda, udashaka kugera ku bindi ushaka kugeraho, na isikufanye ufikie yale ungetaka kufikia. Intwari nuwemera kuguma uwo yariwe mbere ataratsindwa. Shujaa ni yule anayekubali kubaki yule mbele before ashindwe, hanyuma agakomeza gufokasinga kugira ngo azagere ku cyo yifuza, na ndaendelea kutazamia ili afikie kile anachokitamani. Bwana sifiwe sana. Amen. Hari abantu bananiwe, kuna watu ambao wameshindwa, bacika intege, wakakata tamaa kubera ko bagiye bagerageza ntibyakunda, kwa sababu wamejaribu na haikuwezekana. Baratsindwa bagakora ibizamini bagatsindwa, wakashindwa wakafanya mitihani lakini wakashindwa. Ntabwo gutsindwa bivuze ko udafite ubwenge. Kushindwa haimaanishi una akili. Oya, ni igihe nyine kitaragera, ni wakati hujafika. Kandi nubwo uzatsindwa ntuzapfa, na hata ukishindwa hutakufa. Nyuma yuko gutsindwa hariho ubuzima bundi. Baada ya kushindwa kuna maisha mengine. Cha gatatu, ya tatu, Bwana sifiwe sana. Amen. Biravuga ngo gutekereza cyane, kufikiria sana, ngo ntabwo bizatsinda ubwoba, haitashinda uoga. Gutekereza cyane, kufikiria sana, ntabwo bishobora gutsinda ubwoba, haiwezi shinda uoga. Hari igihe umuntu atekereza gukora ikintu, saa zingine mtu anafikiria kufanya jambo, tekerezo akarara atekereza, anafikiria sana, none agatekereza ubwoba bwose bukamabuza, uoga wote unakuja. Hanyuma biravuga ngo gutekereza cyane, na inasema kufikiria sana, ntabwo bitsinda ubwoba, haitashinda uoga, ariko ngo ibikorwa ukora, lakini matendo unayoyafanya ngo bizabimaraho ubwoba. Uwanga inamaliza uoga. Nukuvuga ko gutekereza, kufikiria, ntugatekereze cyane, usifikirie sana, utekereze ibyo ushaka gukora cyane, eti kufikiria yale unayotaka kufanya, ugeraho wibika mu ubwoba bwo gutakora icyo ushaka gukora, paka uwe na uoga wa kutofanya kile unachotaka kufanya. Bwana sifiwe sana. Amen. Oya, la Satani shaka huyo ni shetani ambaye anataka kukupotosha, ariko aravuga ngo ibikorwa ukora, lakini akasema matendo unayotaka kufanya, bindi wakoze, yale umefanya, bindi wagezeho, yale umefikia. Bwana sifiwe sana. Amen. Ngo bizakumara ubwoba, yatakumaliza uoga bw'ibigutera ubwoba, ya yale ambayo yanakuwa. Ya nne, biravuga ngo gukora ibikorwa bisha, anasema kufanya matendo mapya, ngo bizana imbaraga nsha, inaleta nguvu mpya. Gukora ibikorwa bisha, kufanya kazi bizana imbaraga nsha, inaleta nguvu mpya. Bwana sifiwe sana. Amen. Kandi ngo naho, na hapo ngo bikazana iterambere muri wewe, inaleta maendeleo ndani yako, mu buryo bw'umwuka, kwa kiroho. Ibikorwa bisha, matendo mapya, bizana impinduka nsha, wanga analeta mabadiliko, nanone bikazana n'iterambere, na inaleta tena maendeleo. Bwana sifiwe sana. Amen. Mureke dukora ibintu bisha, duhishurirwe. Wacha tufanye vitu mpya, tufunuliwe. Niki kufunuliwa ni nini? Nukubona ibyo abanyamubiri badashobora kubona, ni kuona yale ambayo watu wa mwili hawezi wakaona, nukubona intsinzi mu gihe abandi babona gutsindwa, ni kuona ushindi pale wengine wanaona kushindwa. Bwana sifiwe sana. Amen. Icya gatanu, ya tano, kugira ngo tubone ibyo tutigeze tugira, ili tuone yale ambayo hatujawahi kuwa nayo, ngo tugomba gukora ibyo tutigeze dukora kuva twabaho. Lazima tufanye yale ambayo hatujafanya bado, kugira ngo tubashe kugera kuzo tutigeze tubona, ili tufikie yale ambayo hatujawahi, kugira ngo tubashe gukora ibyo tutigeze na badata batigeze bakora, ili tufike kwa viwango ambazo baba zetu hawajafikia. Bwana sifiwe sana. Amen. Niki kizabidufasha mwere? Ni nini itatusaidia? Nuko tugomba gukora, niko kwa tufanye ibyo tutigeze dukora, yale ambayo hatujawahi kufanya kuva twabaho, tangu tuishi. Nukuvuga ko hari abantu Satani azabwira ko, kuna watu ambao shetani anawaambia ntabyo wakwigezaho, uweze ukafikia kitu, habe n'abavyeyi bawe ntibabyigezaho, na hata wazazi wako hawajafikia, bigeze banabikora, hawajawahi kufanya. Nagira nkubwira ngo birashoboka, nataka nikwambie inawezekana. Bari ikintu kitigeze kibaho, kama kuna kitu ambacho hakijawahi, wa Imana idashobora kugoresha kugira ngo kibaho, kwa nini Mungu asikutumie ili kiwahi? Ikizakuremera ibyiringiro, kitakacho kupea mtisho, kumva ko hari cyo ukora nawe, tumaini ya kuwa kuna kile unaweza ukakifanya, kuzumva kugomba kugerageza gukora ibyo abandi batarakora, kwa utajisikia kuwa unafaa kufanya, kujaribu kufanya wale wengine hawajaweza. Erega twe dufite ikibazo gikomeye cyane, tuna matatizo mengi sana, haba no makanisa no muri politike yacu, ikiwemo hata makanisani, hata kwenye siasa. Dufite ikibazo cyo kumva ko ntacyo twakora ngo tugereho, tuna matatizo ya kusikia kuwa hakuna kile tunaweza kufikia. Dufite ikibazo cyo kumva ko barunaka barananiwe, ntabyo bagezeho, kuwa kina fulani hawajafikia haya, natwe ntacyo tuzigezaho, nasi hatutafikia haya. Ko mu buzima, kwa maisha, abantu bazahura mu buzima bwo gutsindwa iteka ryose, watu ambao wataishi maisha ya kushindwa daima, ariko biravuga ngo ikizadufasha kugera ku abandi batagezeho, lakini nasema kitakachotusaidia kufikia yale wengine hawajafikia, kumva ko hari icyo ugomba gukora gisha kitakoza abandi, kuwa unaweza ukakifikia kipi ambacho wengine hawajafikia, kandi mpinduka zose dutegereje, mabadiliko ambayo tunangojea, ntabandi Imana izacamo, hakuna wengine ambao Mungu atapitia, nabandi Imana yaremye, ni wale Mungu amewaumba. kubera ko udashobora kuba umukandidati, kwa nini wewe ufai kuwa candidate? Gusa twabaye abantu bo kugendera mu kigari, sisi tumekuwa watu ambao ni watembelea kwa giza, dukritika ibintu byose, tunaenda tu tukipinga kila kitu, niyo mpamvu tutagera kubikomeye, ndio maana hatufikii makuu, twicarana intambara za buri gihe, tunakaa na vita kila wakati, amacakubiri ya buri gihe, mgawanyiko wa kila wakati, umuntu yagira icyo akora kugira ngo tubashe kumufasha, tu akifikia
kufikia kitu ili tumsaidie, ahubwo tugasenya ibyaha yakora, bali tunabomoa yale anayoyafanya. Reka nkubwira ibyo abandi bagezeho, tani kuambia yale wengine wamefikia, ibyo bizagufasha nawe kugera ku bindi, ndiyo itakusaidia ufikie mengine. Iyo ushaka kubaka inzu, ukitaka kujenga nyumba, wiyambaza umu engineer wubasa yandi mazu, wewe utaangalia yule ambaye ni fundi aliyejenga, kukwerekera uburyo uzubaka, ili akuonyeshe njia ya kujenga, ariko ntabwo ari ugusenya, lakini si kubomoa. Ureke tugira ubumwe, chatuwe na umoja. Ikindi twirinde kugendera mu bigari cyane, na tusitembee kwa mambo ya ukundi. Twirinde kugendera mu mabwire, tusiwe kwa vitu za kutembea tu. Ushaka omba unachotaka, Imana iguha umwuka w'ubwenge, Mungu akupe roho hekima, ushobora gutuma kumenya ico uvuga nico na uweze kujua kile ambacho utakisema. Hello? Erega ibyo twumva byose ma emotion tugomba kuvuga, yale ambayo tunasikia kwenye emotion hatufai hari ibyo tugomba kuvuga n'ibyo tutagomba kuvuga, na yale tunafaa kusema na yale hatufai kusema. Kubabwira ni bande, wale ambao wanataka kuambia ni akina nani, ahugiye kubivugira ni he, wale ambao pale unataka kuzungumzia ni wapi. No, ndio hivyo kitu cyose ngumve kugomba kukivuga, wewe kila kitu ukijihisi unasema, inazo ntambara dufite, ndizo tatizo tunazo. Koresha ubwenge, tumia akili, koresha n'ubumenyi, tumia hata ujuzi. Abantu benshi, watu wengi bakenera kumenya, hawataki kujua, kandi ubumenyi buva mu kwiga, na ujuzi utatokana na kusoma iteka ryose, mara yote. Nubu munyabwenge, ukiwa mwenye hekima, ukagirishurirwa, ukawa na funuo, udafite ubumenyi, bila ujuzi, ibintu bizagucanga, vitu zitakuchanganya. Tugomba kwiga kugira ngo tumenye, tunafaa kusoma ili tujue. Hello? Kwa murumva neza? Nasikia vizuri. Wewe ngo hano ngo muri Kenya ngo ni kubaya. Hapa Kenya ni kubaya. Ni kubaya kutara abantu babarangiza university. Kuna watu ambao wanamaliza university, abandi ko bararangiza madoktorate, wengine wanamaliza, abandi bibitseho za masters, wengine wana masters. Numara wewe ngo urategereje ngo nitugera hanze ngo niho tuzi. Alafu unasema tukifika ngambo ndipo tutasoma. Wewe unaniwa kwiga uzukorera igihumbi ku kwezi. Wewe ambao unashindwa kusoma ukitumikia ngiri, nugera hanze ukorera ibihumbi 5 z'amadolari, ukitumikia 1500 za dola, uzabona umwanya wo kwiga, utafuata muda wa kusoma. Ushaka kuzageraho urakiruhira, kile unachotaka kufikia utakifikia ili ukifikia, kandi ibyiza byose by'abantu bose bagezeho, na mema yote watu walioyafikia babigezeho barishicu, wameyafikia wakiwa wamesumbuka. Bwana sifiwe sana. Amen. Rero dukore neza, kwa hivyo tutumike vizuri, kandi duharanire kwiga cyane, na tujukumike kwa kusoma sana. Icyanyuma arico ndangirizaho, ya mwisho tukimalizia, rero bangu icyubahiro cyacu gikomeye, sema heshima yetu kubwa, ngo ntabwo ari uko, si kwa maana ngo tutigeze tugwa, hatujawahi kuanguka. Ntabwo dufite icyubahiro, hatuna heshima. Ntabwo umuntu yitwa umunyacyubahiro, mtu ataitwa mwenye heshima kubera ko atigeze agwa, eti kwa sababu hajaanguka. Icyubahiro gikomeye, lakini heshima kuu, icyubahiro cyacu gikomeye, heshima yetu kuu, ngo nuko twemera kuzuka igihe twaguye, ni kukubali kuamuka wakati tumeanguka. Nta muntu utagira intege nke, hakuna mtu ambaye hana udhaifu. Na tena kuba wenda udafite intege nke, kwa kuwa una udhaifu, ni ikinyoma, ni uongo wewe wibwira kubera ko nta muntu utari umunyabwenge, ambaye wewe unajiambia kwa sababu hakuna mtu ambaye hana umuhanga w'umunyacubahiro, yule mtaalamu mwenye hekima, ntabwo ari umuntu utaragwa, si mtu ambaye hajaanguka, ntabwo ari umuntu utarakora ikosa, si mtu ambaye hajafanya kosa. Umuhanga ahubwo ni umuntu, mtaalamu ni mtu ukora ikosa, ambaye anafanya kosa, yarangiza akemera ko yakoze ikosa, alafu anakubali kuwa amefanya kosa ili ajikosoe. Mali baho umugisha, Mungu awabariki, mali bagire neza, na Mungu awatendee wema. Icyo mbifuriza ni kile ninachowatakia ni kipi? Imani baho umwuka w'ubwenge, Mungu awape roho ya hekima, Imani baho umwuka wo guhishurirwa, Mungu awape roho ya kufunuliwa, Imani baho umwuka wo kumenya, Mungu awape roho ya kujua, kugira ngo tubashe kumenya ibyo gukora, ili tujue ya kufanya. Nuhishurirwa, ukifunuliwa, uzarebe mbere y'abandi batareba, utaangalia mbele pale wengine hawaangalia, zabigufasha, na Mungu atakusaidia. Mani guhumugisha murakoze. Mungu awabariki sana. Amen. Ongeza makofi kwa mnenaji. Tunawashukuru nyote kwa utulivu. Mungu awabariki. Acha tumwalike ndugu Fredi Bagaza apite hapa mbele kwa kualika kwa harusi, na baadaye tutakuja kumwalika Reverend Yasher atakuja kutuombea baraka tukirudi nyumbani. Barakoze abayobozi, fanya vizuri viongozi. Cyongiye kuvuga n'ubundi abayobozi babivuze, kile nataka kusema viongozi wameshasema, nukongera kubatumira mu bukwe, ni kualika tena kwa harusi. Ubushize barabashimiye cyane ko mwitabiriye mu bukwe bwa Bishop, tena wameweza kuwashukuru kwa mmeweza kukuja kwa harusi ya Bishop. Turongera bwa rukundo mwerese Bishop, hiyo upendo mmemonyesha Bishop, muzoro burutwereke natwe, nasi pia mtuonyeshe tafadhali. Muzehe yafashe urugendo rurerure kuva iriya Ibugande, mzee amechukua safari kutoka Uganda, rwose ndifuza ko twababa hafi tukabambara, nataka tuwe karibu na wao kugira ngo
nitwe babyeyi b'umwana, ni mwe babyeyi b'umwana, ninyi ndio wazazi wa mtoto. Bizaba byiza rero tubanye. Itakuwa vema tukiwa pamoja. Ubukwe ni kuwa gatandatu saa 3 muri Zion. Harusi ni saa 3 huko Zion. Ariko nanone abafite umwanya kuwa gatanu saa 9. Lakini wale ambao wana muda hapo hii Ijumaa tufatikanye gusezera umwana. Kujeni tuambatane kumwaga mtoto. Ni hano hirya mu rugo. Ni hapo nyumbani. Murakoze cyane, Imana ibamugishe. Barikiwe sana, Mungu awabariki. Inukeni nimuhaguruke cyangwa tukomeze. Aba mama ko mutegereje kina mama, nimubanze muhaguruke, murabasubira mwicare. Navuze ngo duhaguruke tugiye gutaha. Kuna wale ambao watarudi makwao wakiketi. Acha tumwalike Reverend yakuje atuombee baraka, tukuje kurudi tena jioni kwa ibada ya pili. Mame Mana yakiri mu ijuru, shimwe kuwabaye muri iri teraniro. Ibishimo byose n'umunezero byatewe no kuwa ruhari. Tugushimiye kuko washoboje umuyobozi wa gahunda. Tugushimiye kuko wabashishije uwabwirije ijambo ryawe akatugaburira bijya wari wamushize mu mutima. Tugushimiye kubwo abaririmbye bose, tugushimiye kubwo abateranye bose, niwe watanze uyu mugisha kugira ngo tubone umwanya n'uburyo. Mbwiye hariho benshi batabashije kuza, ariko ushimwe yuko twebwe wabishatse ukabikora, natwe turabyishimiye. Bundi Mana twongeye kugushimira yuko ukomeza kubana natwe, kandi tugushimira yuko bariya bose babahaye amahirwe yo kubona icyo bagutangira. Hari abatanze icya 10, hari abatanze amaturo, hari abatanze iz'amashimwe. Uri Imana ifite byinshi shira hariya bakuye kugira ngo bazabona ibyo bahora bagutangira n'ibyo basigarana. Warabivuze yuko uzakengura imigomero yo mu ijuru ukabasukaho imigisha myinshi, sandi yuko ubikora kubw'abariya bose babonye icyo bagutangira, ndetse n'abandi batakibonye. Ndagushimiye ko kuri Imana ifite byinshi uzabahereza uwundi munsi nabo bakabona ibyo bagutangira. Reka tugushimire yuko utanga umwanya wo kugaruka ku batari bakeya. Dukeneye ko bose bahaba bakaguhimbaza no kugushima n'ubundi. Sandi yuko ubana natwe mu gitaramo cya nimugoroba. Tugiye gutaha, tugushimiye kuko ujana natwe twese, tugeze mu ngo zacu. Abasize mu bibazo basange mu ibisubizo, abazanye ibibazo hano basubirane ibisubizo naho. Sandi yuko ubuntu bwawe n'amahoro yawe bibana natwe twese mu izina rya Yesu, amen.